ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон бо муҳимтарин хабару гузоришҳо мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. бо мақсади ҳамаҷониба омода намудани соҳаҳои муҳими хоҷагии халқи мамлакат ба давраи зимистон имрӯз дар ҷаласае ки таҳти роҳбарии муовини сарвазири мамлакат Азим Иброҳим баргузор гардид, аз рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 марти соли 2018 дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2018-2019 натиҷагирӣ карда шуд. Нуриддини Қурбон ва Меҳрӯзи гузориш медиҳанд. дар ҷаласа иҷрои натиҷаҳои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2018-2019 баррасӣ шуд. ҳамчунин оид ба камбудию мушкилиҳои ҷойдошта, аз ҷумла дар захираи ангишт, интиқоли он, ҷамъоварии маблағи истифодаи барқ ва пешгирии талафоти он таъкид гардид. тибқи маълумот дар давраи зимистони солҳои 2018-2019 дар самти захираи кофӣ, ангишт, истихроҷи он ва таъмин намудани бахшҳои гуногуни мамлакат бо ин намуди сӯзишворӣ камбудиҳои зиёд ҷой доштаанд. гуфта шуд ки минбаъд бояд масъулон ҳар моҳ вобаста ба натиҷаи захира кардани ангишт ба ҳукумати мамлакат ҳисобот пешниҳод намоянд. тибқи маълумот дар соҳаи коркард ва истихроҷи ангишт то ҳол мутахассисони ғайриихтисос фаъолият доранд ки ин ба пешрафти соҳа таъсири манфӣ мегузорад. дигар масъалаи мубрам ва ҳалталаб ки то ҳол боиси нигаронист, ин ҷамъоварии маблағи истифодаи барқ ва пешгирии талафоти он ба ҳисоб меравад. муовини сарвазири мамлакат Азим Иброҳим таъкид намуд ки бояд фаъолияти нозирони барқ зери назорати ҷиддӣ қарор дода шавад, то ки талафоти нерӯи барқ ҷилавгирӣ карда шавад. омодагиҳо ба давраи зимистони солҳои 2018-2019 дар шаҳри Душанбе хуб ба роҳ монда шуда, ба ҳолати 1 марти соли 2019 дар 4 ноҳияи пойтахт 1881 бинову иншоот бо гармӣ таъмин карда шуданд. ба масъалаи афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли мазоти камсулфур ки барои фаъолияти мунтазами шабакаи барқу гармидиҳии Душанбе асос мегузорад, дастур дода шуд ва дар оянда бояд истеҳсоли он ба 30,000 тонна расонда шавад. дар ҷаласа дигар масъалаҳо вобаста ба омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ ба давраи тирамоҳу зимистон баррасӣ гардиданд. вобаста ба бартарафсозии ҳама мушкилот масъулони ниҳодҳои марбутаро зарур аст ки ҷиҳати иҷрои саривақтии дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бемушкилӣ гузарондани давраи зимистони солҳои 2019-2020 чораҳои саривақтӣ андешида ба масъалаи захираи ангишт диққати зарурӣ диҳанд. аз ҳоло ҳамаҷониба омода намудани соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат ба зимистонгузаронӣ ва иҷрои саривақтии қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020 аз масъулон масъулияти ҷиддиро талаб мекунад. дар ҳамин замина барои бемушкилӣ гузарондани давраи зимистон саривақт омода намудани соҳаҳои маорифу тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт, корхонаҳои саноатӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ, раёсати матлубот, шабакаҳои барқӣ ва дигар бахшҳои хоҷагии халқи мамлакат муҳим шуморида мешавад. Нуриддини Қурбон, Меҳрӯзи Ҷумъа, Убайдуллои Сайвалӣ барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. хоҷагидорони ноҳияи Ҷайҳун ҷамъоварии ҳосили пиёзро вусъат бахшида аз ҳар гектар аз 40 то 45 тоннагӣ ҳосил ба даст оварда истоданд. манфиати зиёд дар кишти пиёз боиси ҳавасмандии деҳқонон гардидааст ва онҳо нақша доранд ки баробари таъмини бозорҳои дохилӣ ҳамчунин беш аз 40,000 тонна пиёзро ба хориҷи мамлакат содирот намоянд. гузориши хабарнигорони мо. кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи Ҷайҳун дар самти парваришу истеҳсоли якчанд намуди маҳсулоти кишоварзӣ таҷрибаи бой дошта, ҳамасола дар ин айём бозорҳои дохили кишварро бо пиёз таъмин намуда, ҳамзамон содироти онро ба хориҷи кишвар низ ба роҳ мемонанд. имсол деҳқонон аз натиҷаи заҳмат ва подоши он бо хушнудӣ ҳарф мезананд, зеро ҳам ҳосили дилхоҳ ба даст оварданду ҳам нархи маҳсулоти истеҳсол кардаашон метавонад баробари рӯйпӯш кардани хароҷот ҳамзамон барояшон фоидаи хуб биёрад. имсол хоҷагии деҳқонии тобеи ноҳияи Ҷайҳун дар майдони зиёда аз 2596 гектар кишти пиёз гузаронданд ки дар натиҷаи риоя намудани қоидаҳои парвариши пиёз ҳосили баланди
این زیرات رو رویوندن که از هر یک هکتار به حساب میونه از 35 تا 60 تن حاصل جمع‌آوری کرده شدند. با گفته مسئولین و خود دهقانان سال گذشته پیازکاران ناحیه حاصل خوب به دست آورده بودند، ولی از سبب پست بودن نرخ محصولات و به سودا نرفتن آن دهقانان ضرر زیاد اقتصادی دیده بودند. ولی نوابسته از این خواجگیداران امسال در این سمت فعالیت خود استوار مانده میدان کشت پیاز را زیاد نمودند. سهامداران خواجگی دهقانی فرمری سبحانعلی جماعت دهات 5 در میدان 3 هکتار کشت پیاز گذرانیده امروز حاصل خوب جمع‌آوری نموده ایستادند. ناوی تونس کش کردیم. امسال خیلی حاصل نوکی خوب شد و نرخ‌ها هم خوب شدن نسبت به سال گذشته. خریداران در سر زمین اومده این پیاز رو با نرخ بلند گرفته در حدود جمهوری و بیرون از حدود جمهوری در ازبکستان، قرقیزستان برده ایستادن. زحمت روزافزون کشاورزان ناحیه جیهون حالا ثمر دلخواه داده حاصل امساله از هر وقت دیده بیشتر ارزیابی می‌گردد. دهقانان به جمع‌آوری حاصل فراوان کوشش کرده آن را برای صادرات آماده می‌نمایند. با اطلاع بخش کشاورزی امسال از حجم عمومی پیاز استحصال گردیده از ناحیه جیهون طبق نقشه باید بیش از 40,000 تن به دولت‌های خارجه صادرات کرده شود و برای اجرای این هدف علاقه صاحبکاران آمده توسط نقلیات بارکش همه روزه بیش از 200 تن حاصل جمع‌آوری کرده دهقانان را انتقال می‌نمایند. یک مقدار این پیازی که من شما ببینید با دولت‌های خارج بیرون از کشور نیز صادرات کرده میشه، از جمله جمهوری اسلامی همسایه ما افغانستان، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و فدراسیون روسیه صادرات کرده میشه. پیاز ناحیه جیهون را خریداری کردیم برای روسیه فرستاندن و دولت‌های خارجی. طبق معلومات سرریاست کشاورزی ولایت ختلان چنین معرکه جمع‌آوری حاصل پیاز در دیگر شهر و نواحی منطقه باختر مرام تازه داشته دهقانان تلاش بر آن دارند که هرچه زودتر میدان‌های کشت پیاز را از حاصل تازه نموده کشت تکراری را به راه مانند. تفرعلی صاحب نظر، پرویز سفرов، اسکندری سعید از ناحیه جیهون برای برنامه اخبار. امروزها در ولایت ختلان از منطقه‌های علفزار طبیعی جمع‌آوری خوراک درشت چاروا آغاز گردیده است. در ولایت امسال باید 245,000 تن خوراک درشت چاروا ذخیره کرده شود. خدایدادی رجب و اسکندری سعید گزارش می‌دهند. боришоти пайдарпайи имсола баробари таъмини намнокии майдонҳои корам ҳамчунин имкон фароҳам овард ки дар талу теппаҳо намнокӣ барои сабзиши алафҳои худрӯӣ таъмин гардад ки ин омил барои таъмин ва захира кардани хӯроки чорво мусоидат намуд. дар ин самт тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ситоди махсус таъсис дода шуда масъулини бахшҳои марбутаи соҳа муаззаф гардиданд ки бо истифода аз ҳама имкониятҳо ҳарчи зудтар ин мавсим нисбати солҳои пешин захираи خوراک چاروا زیادتر براه مانند. امروزها درآ و ذخیره خوراک چاروا از حساب علف‌های خودروی تل و تپه‌های منطقه ارگش شفت راه ماشینگرد باختر دنگره شروع گردیده برای مرحله نوبتی یعنی میده کردن و به نقطه‌های مخصوص نگهداری کشانیدن آن آمادگی گرفته می شود. دورنمای ذخیره خوراک درشت امسال در ولایت ختلان 245,000 تن پیش بینی گردیده است، ولی از روند جمع‌آوری مسئولین یاد دارند که نقشه را بیش از 130% تامین نمایند. قابل ذکر خاص است که این موسم نمناکی در حدود ولایت ختلان در مرحله اول با رویدن گل‌های رنگارنگ زیبای طبیعی در تل و تپه‌ها برای تامین سیاحت ساکنان و مهمانان شرایط خیلی زیبا و مساعد فراهم آورد. اکنون بعد خشک و رسیدن سبززار و گلستان طبیعی امروزها باشد باز بهره تامین برزیاد احتیاجات بخش چاره‌داری ساحه کشاورزی ولایت نقش مهم می‌گذارد. بیشتر این منطقه‌ها در حدود ناحیه‌های کشانیان و وخش جایگیر بوده کشاورزان و چاره‌داران از چنین امکاناتی فراهم آورده طبیعی وسیع استفاده می‌نمایند. خواجگی حاجی محمد شریف که سمت اساسی فعالیتش از چاره‌داری عبارت میباشد، مسئولینش با استفاده از تکنیک و دیگر امکانات لازمه برای سری وقت درآ و ذخیره کردن احتیاجات خواجگی تلاش می‌نمایند. با تمام چاره‌داران معین است میدان علفزار خودرویی طبیعی زیاد است. خواجگیداران اومده از اینجا درآ کرده برای زمستان گذرانی چاره‌های خود ذخیره کرده ایستادند. پول ما ذخیره کرده از عهده زمستان برای میبریم. سال گذشته ما از دیگر ناحیه‌ها مثال ذخیره کرده بودیم. این سال به سبب باد و هوا و بارش زیاد شدن علف‌های طبیعی ما بسنده است.
дар ҳамин баробар имрӯзҳо даври аввали ҷамъоварии хӯроки чорво бахсус тарбеда аз заминҳои хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи кушониён оғоз гашта, тибқи дурнамо бояд дар ноҳия хӯроки дурушти чорво 20339 тонна захира карда шавад. дар умум эҳтиёҷоти чорводорони ноҳия барои хубу беталаф аз давраи сардиҳо баровардани чорво 31 000 тоннаро ташкил менамояд ки имсол аз рӯи таҳлилҳои пешакӣ масъулин ният доранд дурнамои солунаи захираи хӯроки чорворо дар ҳама бахшҳо барзиёд таъмин намоянд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Заргари Тоҷиддин дар ноҳияи Кушониён яке аз калонтарин хоҷагии чорводорӣ маҳсуб ёфта, имрӯзҳо дар захирагоҳҳои хоҷагӣ бо ҷалби техникаҳои махсус захираи хӯроки ширадор бо маром ҷараён дорад. ба иттилои масъулини сарриёсати кишоварзии вилоят имрӯзҳо дар ҳама шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтари вилояти Хатлон ҷамъоварӣ ва захираи хӯроки чорво шурӯъ гардида, барои ҳар чиз зудтару бештар захира кардани он аз ҳисоби алафҳои табиии талу теппаҳо ва заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ шароитҳои лозима фароҳам оварда шудааст. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор аз вилояти Хатлон. наслгирӣ дар хоҷагиҳои чорводории ноҳияи Фархор назар ба чанд соли қабл бештар гардидааст. дар хоҷагии зотпарварии ҳисори ноҳияи Фархор чорводорон то имрӯз аз ҳар 100 сар 92 сар насл гирифтанд. гузориши хабарнигорони мо. чорводорӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Фархор дар ҳоли рушд қарор дошта, дар асоси ҳамкорӣ ва тавсияи олимону мутахассисон бо роҳи хушдодкунӣ саршумори он сол аз сол зиёд мешавад. имконияти рушди соҳа солҳои охир бо амалӣ кардани тадбирҳои муҳим васеъ гардида, дар заминаи шароити мавҷуда фаъолияти хоҷагиҳои чорводор беш аз пеш беҳтар мегардад. дар хоҷагии зотпарварии ҳисори ноҳияи Фархор саршумори чорво ба маротиб зиёд шуда ҳамзамон беш аз 20 000 сарро ташкил медиҳад. наслгирӣ ба фарқ аз чанд сол қабл дар ин хоҷагии зотпарварӣ зиёд шуда дар мавсими имсола низ рӯ ба афзоиш ниҳод. бисёр захира нағд доштем. кӯшиш кардем хайз дар зимистон мо саршумора албатта нигоҳ доштем. аз зимистон солим баровардем. баҳорам бисёр хуб омад. тоимизам мо ҳар 92-93% мо иҷро кардем барагирира, барое ки мо кӯшиш дорем то 95 расонем. барои захираи кофии хӯроки чорво ки василаи муҳим дар рушди соҳа маҳсуб меёбад, дар ноҳияи Фархор бо истифода аз имконоти фароҳам буда ин амал дар сатҳи зарурӣ ҷараён дорад. мо дар хоҷаи ҳозир заминҳое ки барои хӯроки чорво 290 гектар пая дорем, бо дар олимтои 526 гектар ҷаво гандим кардем. ин албатта ҷамъш барои хӯроки чорво таъмин кардан дар кор ки бо соли оянда албатта мо аз зимистон мо нақса бурем. кӯшиш кардем бо аз тамоми имконоти хароҷҳо кӯшиш кардем хӯроки чорвора бо нисбат ба соли гузашта мо имсол зиёдтар тайёр кардем, чунки нисбат ба соли гузашта имсол шумор дасиҳо зиёд мешавад. барои тамоми ҷое ки хӯроки чорво тайёр карда мешавад, албатта мо ира ҳаракат мекунем бо зиёд 1300 тонна боше, мо имсол 1500 1600 тонна тайёр кардем дар кор ки нисбат ба соли 16 ва 17 18 мо аз зимистон аз чорво аз барорем. саршумори гӯсфанди зоти ҳисорӣ бо роҳи хушдодкунӣ зиёд шуда, дар заминаи имкониятҳои мавҷуда ин бахши соҳаи кишоварзӣ бо амалӣ намудани тадбирҳои саривақтӣ рушд мекунад. дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон корҳои ободониву кабудизоркунӣ дар ноҳияи дурдасти Мурғоб вусъати тоза мегирад. то имрӯз дар ноҳия 5000 бех ниҳолҳои мевадиҳанда ва сояафкан шинонида шудааст. гузориши тоҷинисои Файзуллобек аз ноҳияи Мурғоб. агар дар ноҳияҳои поёнии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон корҳои ниҳолшинонӣ дар авҷу барор қарор дошта бошад, дар ноҳияи дурдастарини мамлакат Мурғоб ки дорои иқлими сард мебошад, корҳои марбута нав шурӯъ гардиданд. дар доираи иҷрои қарори раиси вилоят аз рӯи эълон доштани 200 рӯзи ободонӣ ва кабудизоркунӣ аз ҷониби шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳия бо иdoраву муассисаҳо тақсимоти ниҳол оғоз ёфт. ин намуди ниҳолҳо аз мавзеи дузахдараи ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ки аз ҷиҳати иқлим ба Мурғоб баробар дониста мешавад оварда шуданд. шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Мурғоб барои кабудизоркунии ҳудуди ноҳияи Мурғоб барои идораву ташкилотҳо ва аҳолии ҷамоати деҳотӣ ноҳияи Мурғоб 5000 дона ниҳол таъмин намуд ва айни ҳол идораву ташкилотҳо корхонаҳо ин ниҳолҳоро барои чинондан чуноне ки дида истодаед дастрас намуданд. бо назардошти он ки дар ин ноҳия вазидани шамолҳои сахт аз эҳтимол дур нест,
خیالها را با بلندی تا 60-70 سانتیمتر میشنانند. در همبستگی با کارمندان حفظ محیط زیست به تازه‌کنی گرد و اطراف نیز مراغ ظاهر کرده شده، به همین وسیله تربیت اکولوژی در ضمیر نسل نورس ثمره بهتر خواهد بخشید. از طرف کارمندان حفظ محیط زیست بسیار نهال‌ها را آوردند و حالا باشد آدمان به نهالشنانی مشغول هستند. با مقصد تامین مرکز ناحیه با آب پالیزی از جانب کمیته حفظ محیط زیست جمهوری تاجیکستان اقدام گرفته شد تا در همبستگی با کارمندان پامیرگیولوژیا آب را از قعر زمین دسترس نمایند. تا به امروز الکی در چقوری 39 متر دسترسی به آب پیدا گردیده. امید شاداب نمودن این موضع عملی می گردد. چنین روند کار باعث رواج کارهای آبادانی و خرمگردانی این گوشه دوردسترین تاجیکستان گردیده. ناحیه مرغاب در آینده نزدیک حقیقتاً به دروازه طلایی مملکت مبادل خواهد گشت. ادامه اخبار. در رابطه با خطر طوفان از منطقه های قسم شرقی هندوستان قریب 1 میلیون اهالی را به جایهای بی‌خوف می‌کشانند. طوفان تروپیکی فانی بیشتر به شتات‌های اوریسا، آندھرا پردیش و تامل ناد تهدید می‌کند. شرح خبرها از خارج مملکت. طوفان تروپیکی فانی به منطقه‌های نزد ساحلی قسم شرقی هندوستان نزدیک می شود. در رابطه با این حکومتداران از شتات اودیشا قریب 1 میلیون اهالی را به جایهای بی‌خوف می‌کشانند. با طوفان مذکور که با سرعت 190 کیلومتر در یک ساعت حرکت دارد، چهارمین درجه خطرناکی را نسبت می‌دهند. با گفته هواشناسان هندوستان، ضربه اساسی طوفان محض به شتات اودیشا خواهد رسید. همچنین شتات‌های آندھرا پردیش و تامل ناد زیر خطر این آفت طبیعی قرار دارند. در شتات‌های مذکور فعالیت مؤسسه‌های تعلیمی و کارخانه‌های دولتی قطع کرده شده است. ساکنان توسط قطار و ماشین‌های بارکش به جایهای بی‌خوف کشانده می‌شوند. از روی معلومات وسایل اخبار عمومی هندوستان 20 سال قبل چنین طوفان به بودجه این کشور به مبلغ 4.5 میلیارد دلار ضرر رسانده سبب مرگ 10,000 نفر شده بود. با اندیشه کارشناسان، طوفان تروپیکی فانی که در خلیج بنگال حکم فرماست و در آینده نزدیک هندوستان را فرا میگیرد، دوام 5 سال اخیر شدیدترین خواهد بود. احتمال می‌رود که طوفان مذکور منطقه‌های نزد ساحلی بنگلادش را نیز فرا گیرد. در شتات ویراکروس مکزیک هنگام فستیوال بخشیده به روزی کودکان زیاد از 1300 نفر زهرآلود گردیدند. در رابطه با حادثه مذکور کارمندان مقامات پلیس تفتیشات را آغاز کردند. گفته می شود که هنگام فستیوال تشکیل کنندگان آن به اشتراکچیان به خصوص به زنان و کودکان به طور رایگان خوراک، شیرینی و آب تقسیم کردند. در شتات گریروی مکزیک نیز قریب 200 کودک از استعمال محصولات پس‌صفت غذایی زهرآلود شدند. در شتات‌های قسم جنوبی و مرکزی شتات‌های متحده آمریکا پس از گیربادی خرابی‌آور بارشات و آبخیزی به عمل آمد. در نتیجه صدها بینای استقامتی و مأموری زیر آب ماند. همچنین حرکت نقلیات در اکثر شاهراه‌ها قطع کرده شده است. از گیرباد و آبخیزی اهالی چند منطقه در قسم جنوبی و مرکزی آمریکا بی برق ماندند. در منطقه‌های از آفت طبیعی ضرر دیده کارمندان خدمات مربوطه فعالیت دارند. موضوع دیگر. در جماعت شهرک باختریان ناحیه کوشانیان مشق‌های مدافع گرجدنی برگزار گردید. در این مشق‌ها آمادگی ساختارهای داخلدار و ساکنان در حالت به عمل آمدن آبخیزی مورد سنجش قرار داده شد. گزارش همکاران ما از ناحیه کوشانیان. دهه دوستی جماعت شهرک باختریان در ساحل دریای وخش جایگیر بوده به وقوع پیوستن حادثه‌های آبخیزی و بلند شدن سطح آب دریا از احتمال دور نیست. از این رو مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان و کمیته حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه مشق‌های مدافع گرجدنی را محض در همین روستاهای نزد ساحل برگزار نمودند. این تصمیم از آمادگی مقامات محلی و به واسطه خود ساکنان محل در حالت آبخیزی و آمدن سیل مورد سنجش قرار گرفت. در اساس نقشه چاره‌بینی‌های جمهوری تاجیکستان و نقشه چاره‌بینی‌های اساسی ناحیه از 15 تا 18 در ناحیه کوشانیان مشق مکملی زیر نظام وظیفوی نظام یگانه حدودی رفته ایستاده است. در اینجا می‌بینیم ما 3 روز از 15 سر شدگی روز 18 ما قوا و واسطه‌ها را خدمات‌ها را زیر نظام وظیفوی نظام یگانه را برآورده در اینجا کارهای ساحل مستحکم کنی برطرف کنی کرده ایستادیم که همه ساله در اینجا شستن ساحل چپ دریای وخش میشد.
طبق نقشه کاری بعد از بانگ خطر و تهدید دیگر شدن مجرای دریا، مقامات محلی، رئیسان محله ها و نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده مردم را آماده کرده و سریع وقت به جای بی‌خوف انتقال دادند. در اینجا هدف اساسی فوری انجام دادن کارهای ساحل مستحکم کنی حسابیده شده با کمک تمام تشکیلات و اداره های ناحیوی سد دریای وخش پیشگیری کرده شد. 26 تشکیل کارخانه‌های ناحیوی با کارمندان در مجموع 750 نفر به حشر ناحیوی برآمدند و شکلی که ما می‌بینیم از 8 جماعت ناحیه امروز همه جماعت ها فعالانه با نمایندگان خود اشتراک کردند و برای پیشگیری کردن حالت های فوق‌العاده‌ای که در این منطقه در ماهای اوگوست همه ساله رو میزد برای پیشگیری کردن موادهای پیشگیری کننده تیار کرده در ساحل دریای وخش خوابانده شده. واقعا هم نهادهای وابسته به حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی وظیفه دارند که در چنین وضعیت دائما آماده باشند، مخصوصا در فصل بهار که احتمال باریدن بارانهای سیل و دیگر گشتن مجرای دریا وجود دارد. طوری معلوم گردید نمایندگان این نهاد در همین شب و روزها پیوسته میان مردم قرار دارند و با تشکیل چنین مشق‌های مدافعوی قاعده‌های بی‌خطری پیشگیری از چنین حادثه‌های طبیعی را آموزش می‌دهند. هدف همین گونه تدبیرهای مدافع گرجدنی به آمادگی همیشگی وادار کردن مقامات محلی و به واسطه خود شهروندان معنی داد می‌شود. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند و با برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان بمانید.